So first, seperti mana korang tahu kan, market tiba-tiba naik. Ini sebabkan ada news lah, right? Benda-benda yang laju naik ni semuanya sebab news lah, right? So kalau korang nampak news kan, market laju naik, so korang boleh lah ride the wave, just masuk je, buy je at the market, and then bila dah naik korang sell, right? So ini berlaku 2 jam yang lepas, maksudnya US dan Iran peace deal to be signed in 48 hours. So kebiasaan adalah in 48 hours, maksudnya dalam masa 2 hari, dalam masa 2 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. Alright. So basically apa yang akan berlaku adalah market akan naik, then market akan jatuh. Alright. Jadi in term of itu adalah Bitcoin lah. Untuk alternate coin lambat sikit. Jadi alternate coin tak ada masalah, kita still boleh track.